Idedane para atiti miwah panuria sani dahat kusumayang titiang asa puni ketalar para semeton pamilat lomba mapidarte sani tresna asihin titiang. Sedurung titiang lantur matur ngiring ngeras titi bakti majang ring ide sang yang widiwasa melarapan antuk puja pengastung kari. Om Swastiastu. Idedane sarang sami sani wong yang titiang renggalai sani becek puniki lugrayang titiang ngaturang rasa angayu bagir majang ring ide sang yang widiwasa duaning sang kaning sih paswecan itu titiang nalar idedane presiden manggo kerahajengan lan kerahayuan taler titiang lungsur gala jagi ngaturang pidarte sani memurde ngajegang sastra lan budaya Bali ring ab modern melarapan antuk media sosial. Inggih, idedane sarang sami sani wong yang titiang. Napi sani mawinan titiang ngambil murde kadi asa punika. Duaning ab jaga iraga kebaos zaman modern. Napi sani kebaos zaman modern puniki. Inggih, idedane sarang sami sani wong yang titiang. Zaman modern inggih punika zaman sani akeh antuk wewidang kahuripan nyani sampun kewantu antuk teknologi digital. Mekesami ngangge HP, mekesami terhubung internet. Melajas kadi makin nalar sampun kolaborasi sareng HP. Sinalih tunggil kebudayaan iraga wantah basa, sastra, lan aksara Bali taler pasti nginutin abjagate mangkin sane sampun ngeranjing ring zaman modern puniki. Iraga samian pasti sampun uning. Kebudayaan iraga kedado sang pamucuk pariwisata Bali ne. Duaning keasrian Pulau Bali ne miwah kebudayaan Bali sane luhur mejanten. Akeh jak medure negara rauh ke Bali ngagungang kebudayaan miwah tradisi iraga ring Bali. Sapunapi makin kebudayaan iraga sampun nginutan era globalisasi sampun mejanten kebudayaan iraga keni ius era globalisasi puniki nyelehin inde ius napi kemanten ius becek nyane sanika pertama pangripta utawi para seniman-seniman Bali preside ngarianin karya nyanyi ring media sosial mineka di Facebook, Instagram, TikTok, miwah sanelianan yening dumun para pengawi ngarianin karya sastra ring buku kemantan indek panglimba kanton kirang sane mangkin sampun preside kekaryanin ring media digital sekadi laptop lan sampun preside kaunggah ring internet. Sane kaping kalih kebudayaan lan sastra Bali ngancan kaltah saha keagungan sareng jadme dure negara. Duaning akeh media sosial utamanya ni internet sane preside nelatarang saindek kebudayaan iraga. Sane kaping 3 kawentenan internet ngawinan sumber melajah dengan kararah nalar kepanggih para janani presiden ngerara indek kebudayaan lan keweruhan ring internet. Inggih idedane sareng sami sani kusumayang titiang nirgamayang sekadi ruwa binedani yening wenten sani becek pasti ketalar wenten sani kawan. Ius media sosial puniki talar wenten kaunyane minekadi kawentenan media sosial ngawinan parjanane iraga elah keni ius kebudayaan ring mancanegara mejanten kebudayaan iraga nyansan reran sekadi mangkin parjanane akeh sane seneng sareng basa dure negara sekadi bahasa Jepang, Korea, miwah sanelianan.
Sakewanten para janane nenten ngerti ring basa lan aksara Bali sane kedruena. Para janane makin seneng matiktokan nanging sering mayus yening kanikain melajah basa iraga pedidi. Akeh sane nenten uning sareng sor singgih basa Bali. Saluer punika kebudayaan iraga sane kalutah ring wewidangan media sosial dangan antuk anake manggihen. Sinalih tunggil nyani pikobet kebudayaan iraga sane keakuin utawi kerebut oleh para negara lianan. Yening ios kawan puniki sayang lami sayang ngelimbak manah titiang ajere pisan pacang sayang kahon salbenya latik jagat Bali nih. Punika mawinan titiang lunas pisan pikayun para yuana Bali nih. Mangde saya gengerembe ngamal miwah merajegang budaya Bali nih. Sapunapi caranya nih? Iraga patut melajain sastra tetamian lan budaya tur ngelaksanayang ring wewidangan kehuripan iraga. Sekadi mangkin nyaringin lomba mapidarta pina kesinalih tunggil tata cara ngerajegang sastra, budaya lan bahasa Bali. Nresnain kebudayaan iraga pina keciri lan identitas diri. Ngilangang rasa gengsi lan kimut melajahin bahasa lan sastra pedidi. Mangdene mapai ketan idep saha wiwekanyane. Mangdene enten coba risa jeroning pemarki. Iraga pinaka para janani wantah kaptiang mangdene statemot saha ngerajegang sastra lan budaya Bali nih. Mangdene kawibawan sastra Bali nih stata ngelimbak. Mangde tetep kukuh ya diastun akeh ius media sosial sekali mangkin. Ngiring sareng sami ngerajegang budaya Bali nih. Anggen media sosial grene ngelimbakang sekancan sastra miwah karya seni utaman ipun aksara Bali. Punika wantah cara iraga ngupepira kebudayaan iraga melarapan antuk media sosial. Inggih idedane sane kusumayang titiang yening cutetang titiang napi sane kewadar iwau kebudayaan iraga wantah pamucuk kehuripan lan pariwisata Bali nih. Sane patut rajegang ring ab modern puniki. Melarapan antuk media sosial drueni akeh tata cara sane presida kelaksanayang antuk ngupepira kebudayaan iraga. Minakadi melajah indik aksara Bali, melajah mepupuh tur munggah ring internet miwah sane tiosan. Mejanten kebudayaan iraga pacang lestari ya diasten nginutin ab modern ring era digital sekadi mangkin. Inggih idedane sareng sami sane wangyang titiang wantah kadi asa punika pidarta sane presida aturang titiang. Dumugi wenten pikenoh nyane menawi teu wenten atur kusebasa titiang sane nenten anut ring kayun idedani sareng sami titiang lungsur gumurena pengampura. Maka penguntat atur puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi.